kublai phi baro skatup kubo jungi kedan Bosco Media Network. Kimat ki bakongsan mentaga sengi kilong. Kener kti jengarap u Dr. Mukul Sangma Shakila not ha ampati. Yo orang basnong bathmai ka maulai nongkwar. Pelat hengkali ki samla Kongres ha dingpun. Ban Marshi Gol yak hai ka maukar bat ka rang rajet ha ka Shillong Super League. Mentang ini apaj ki kubor ki bak company. Dr. Mukul Sangma Menteri Rang Baba Menshua menta ulong unong elam ke All India Trinamool Congress rengkat ber ki dekhot ka seng samla jogani ka seng san hima kilalet ban kener ki kiti jingerap shakilong ye long sem ki balangat haka apot baper na ka jing shlei bat ka jing penjulor ki bor maryang haka than ampati Southwest Garo Hills. Dr. Mukul ulasam di ki marba mardi pada kitiar kitar bakini kilong ye ki don kam kerke haka ni kapor baki akendu haka kim khat. Kiwe kinongelam na ki konstituensi baper ka jelaru kila penno ya ki jingerap jonki shakilong ye long sem ki baya kendu ya ki jing penjulor ki bor maryang hakane kaliur ka bandang bertend ulap ba lapsan haki singi bandang wan. Kinongelam kila airu ya ka jing khublei sngoulem ki long ye ki ba kendu jing e hakane ka por lap ba lapsan. Hapadeng ulap ba lapsan ki kli rang ba jo kasnong maulai nongkwar kila mipat ba banjit urang ba snong bathamai hadir bala klat na urang ba snong thank you lakatu kan ni benai menta ka office jong sim hima melim kala penyat ke election ha ka bala dan langru ki officer na Khasi Hills Autonomous District Council kum kinong pet perman ka election kala yat be ya renti na dong shadong ya ka result lapen bena hadir bala dep nyau ya baro ki vote uba mun star rumnong ulayo south pa southway vote uba wan seng jerwa lais pa khandai uba lambor dekar san pohon reo bat uba maushan singgiri ulayo laipu ar vote lapen benapat ba uba munsta rumnong ula job bat unsa shimti kene ka lungkor kum urang basnong bathmai ka maulai nongkwar Haliang juga rumah song lagi kita sengi mojok dengan election ini cepat ini tre khamha ni nak song kino song kini simbita lang baro badu kalau kami election samla pat election ni berko thong de kadai ka ngipun tak senong entah hi bat jing jesi adu drugs adu jing di jumpa pok mulan keluar lalong pinepek adu ki banabaru bon gila keren lu election keluar dan ini cepat kapala ahing ini teri dekat seng samla seng lo kami kena talang baro ini teri dekat ngindat dekong kini jesi pok mulan keluar ka football committee ka Ribhoy District Sports Association lengba uba bi lengdo u secretary kala pen bena bakan penlong ka football league ka bansalong no shen uba bi lengdo secretary football committee habakran sakilat pathai khubor ulaong bayakani ka lumpung insya ban shimbenta tangi ki club ki bala penyeso dekot bat ka RBDSA ulaong ru balada dan ki club ki bakwa ban shimbenta hakate ka lumpung ki dei ban penyeso dekot shwayala de bat ka RBDSA ka khot ka wer ya baro ki club ki badon haka them Ribhoy bakin wan ban shimbenta hakate ka lumpung ya ki form bat ki we ki jingdon kam la ban yo na ka office jong ka RBDSA yak ni ka lik ngin penlong bet tang hakawai ka jaka kemut tang kawai kelik syu ki jun ke bangi jule naduk ki por ki bladap ya menta ngin penlong be tang kawai kelik bat haki light link jaka ke bangin sa diar keteng menta ya ki jaka ke bangin sa penlong ngilabu penlong kawai ha berembang kawai ha sning bat kawai ki tan nong po bat ya ki madan ya lek kai ngin sa pentip bat de kamadin tenam tangan ngi khot ipi baro ki affiliated club ki belawan bat peniso syaka RDSA pin singobha bani shimenta ha kaneka ball tournament khnang ba football kaneka them Ribhoy bi jungi kanang kiu nawe snam chuwe patu snam ban ngidon ru ka jing perkhat na ka gitu ki bompat affiliate syaka RDSA lada ki dan jing tmu dan jikwa ban shimenta kila ban pendap syua ya ka affiliation syua bikin sedang ya kaneka lek khnang makin yo ban shimenta hakanik football league jungi 6 tahun senam ajar puah dekatarik bangin penkut ya ki form ki bangin sapa sepi kan long hak khandai tarik Julai ajar puah bat ngilabu ri gitarik bapin sengwa ban penpoi ki form bat ki pat ki jingdon kam kata kalong hak live tarik Jun hak tarik Julai hak tarik
bat ke kendai trik Julai ha office jong RDSA ya ki jing rekam boro phila ban ya kendu ai kini kesingi ya kinung kit gam jong ka Ribuan District Sport Association ke jongi Kita khot jang Kamelim Assembly Constituency Youth Congress hakajing lam usamla pensuk lang dong klau u president bat samla yate lang thaumut vice president kila penlong kajing pen khoj surok pendap mau bat maramot iki benta ka surok ha ding pun na kajing penjulor uslap liur kabala wanra kajing sakut bat hengkali hakani kajaka kani kajing Tremon ngau bha kini kita khot ka seng congress kala pen ara ne ka let kawan jang ki kali menta kasngi Miki porolok hi tila sia pulang tiarang ni banyak tray hi mundan ng belah ni ide si porolok wet bang ini naka youth congress itu si bang ide naka youth congress hakajing ya bet timut tang mena menit hi ilayara banwan le kami mentah ngi kremdon kata kajing mut mawa kajing sangi ngit ni ibet ya kajing hakayat kayeng ya kajing tut kajing teko haki hakayat kayeng takataw ngindon knu kabukum kata wat ke permission ru ladon ki boong ban napipan permission kan rei jin bandapan permission yo kanang bampor kan nilasya le kale kani ka de kesurok ke ba connect lu ki kisnong nang kendong baro stai west bat kan sora pun usla dauki ki kan baro beli ini mengap di kedai ke surat ke kalau pentut bahaya kayak kayeng ke ba iseng sot kalong abadon kejing ke pang stom kajing le kai OC Blue Shillong Super League Football Hamadan Polo mentakasni hapdeng kamau khar football club bat karangda jet football club kalalong kabaya rengkat bor ha kabakini ki ar kunhun kibaya aireng kilala ban penkhi jar markeliang tang marshi gol Wala kasun beneng kala pentut da uslap hateng-hateng henrei umla ban khang lenti yakinong kersan jo kini ki arliang mamla ban poi Hamadan Polo kini ki tim arteli ki haban let phai chala ki jaka da kabaki thap marshipon haki plaken set jongki ya kimi panang ni sakmat sisu le gindang isu igi kami tanat su mo nde tan nagalian jungi rene borok tim rungi expect ba akade ke SPL menta longka performance jong borok tim kan longka ka level ka itnak md su bolong kumuchwa ni kemani begitu yo 1 point ka orang kami ke tim ni hadian bagi yo ki chances untuk klem kumla ban finish di do no ya 3 points ki happen le 1 point tai Pada kitu ki khubor ngilapoi syagabakun tar hadu bangin dia syambiang kublai shibun